hadin ki jing pen kre bat ki jing pen bit pen biang mendak sengi kedor barsinong lum umpi kalala ban pli perda ya ka third carnival fest arhajar arpolai ya kabala penlong hamadan yo msning Haribau district hagini kesengi lala ban yo i ya ke jingwan poi jong ki pajba ki balawan ban pen kre ya la ki stol ban bu ya ki jingbam ki jingdi ki tiar gitar ban wandi ha kene kata masa lala ru ban yo i ya ki dukan di dok that dok terkong jali jado bat kiwe hagini kesngipli uba bipul thank you bri presiden jong kaseng RBYF sengkemi ulawan poi kum kongsan ban pli pajba yegini kata masa haka jingi dan lang jong kiwe kinoilam giba kentup yau samla Lester nongpet ubri nongilam jong kaseng KSU uba George Dekar ubri secretary shnong jong shnong lum umpi ki borpnia school jong school Persara upper primary school ki khna school jong tiga school lembat kiwe kumban syupen ken mau ba ka jing penlong ya kene kata masa kade helor ka jing temu ban kersian ya ka school Persara upper primary school kade helor ka jing temu ban kersian ya ka school Persara upper primary school halor ka jing temu jong ne ka school ban kentiu keran no sya ka secondary school ban pensuk ya ki khna school ban nom lejwat ya ki jika pule onda gilala ban pendep ya ka kelas 7 na kene school bat ban beteng bet hakene school ya ka kelas 8 bat kumta terter la aru ban pen ken mau badang hakene kesnem ka bladap ka Persara upper primary school kadang sudah ban rakhe ya ke jingdap ka ba arpsan snem jongka lane ka silver jubilee
Uba people thank you kum ukong san haba jingkren ulong magane ke school kalong ke school ke badan bok bat ke balayo bha ya ke jingi jong ki bubun kinong ilam khamtam na ke seng RBWF ke balajudan ya ke benta ke bakrau ha ki babun ki khep ki bagane ke school ke don kam jingirap bat ke sengru ke lajirap bha ya ke ke school bat ke jing perlong ya ke ke tamasa ban bu ya ke jing temu ban kentiu ya ke school ke le ke jing kerku ke bakrau. Kiwi baru ni kaya kita jingtimu ban yakin sekhmat ban puno sa kelas 9 ber kelas 10 bat kani kan pensuk susu ya kena slong kibala pulih na do ki lower primary ki sa ka upper primary menta pat kim don kam su ban ni wat hai min beteng-beng ya kelas 9 bat ke kelas 10 dengan kerman skam bagani ke jingtmu ke bah jumki noi kai bag managing committee jumpa George kanya sakmat bat kan long ke pasaiso dan kalian jonga kumunung ilam jonga kunun Ribu Youth Federation nadu nang sang ke RBF kalau berhenti bat kani ke school ni ha kani ke penang sudep nakaliang ke seng ha kaju ke por ke jingerap jong ke Khasi Student Union ngilala ban senyang kepisah kebahe lese kepoi dikilap tengah kaba ngilala ban kersan ya kani ke school ban ngai ba kani ke school kayo sisa ya ke jingi tip de kinohikai ne kinong yalam jong ka school ne kidi kinong yalam jong ka snong ngam tip andre kiyo ya ke jingi ba katba ki don kam ngi bagi kun samla jengkom sning kimi sakmat bakin kit lang ilungkor bakin yarak ya kani ke school hangni ngi ubales udai na po umsolang ngi ba bines kiba ngai gendu la pentit nga bangandon kang ni udai na po properly bag ki samla na kiwe ki snong ki bahaba ksatri jengkom sing town kimi sakmat ban yarap ban volunteer ban don bentalang hagani ke carnival festival ke ban melungkum kita ki organizer bat kani ke ngai siapa wat makiru kum di samla snong jeng kum sing pelun kidan kata ke bensim bani trelang nam ta kani ke school bat ban kentiwi kani ke school ngios ngo ba na kaliang jong I sarjidin ilaon ba ke cingtemu ke cungi kalong bang ilasdang bat snai ke office bat ni ya ke school ke classroom katrai arkli te pinjam kambe ar kamera te kadun cinge hakabidi bat ke fat te halo kani kemat na kaliang ke managing committee na kaliang juga snong unjuk na kaliang juga town committee juga umsning kira ong betul ki ailat berpeniat ngin peniat no ya kani ke festival ke berit bangin yo ya ke cingkersan na khot ye we rifi ki patba no umsning bat ki basa marjan ke umsning kum si benta ba pin senyang lang ya ke cingtemu ko ba juga binong ilam juga persera school din yawan
ban pek ban simbentalang hagani ke festival kum gadak ban inyo senyang sya ka jingtmu ba jong kani ke school bat kinla ban pun urlong no ya kani ke jingtmu ka ban snai ki al kamera kelas nam ta kani ke jingtmu ba jong kani ke school ragaliang jungi kum kinong ilam ngin ya kendo ngin ya songba bat ngin nang penjana isu ia kata kajing temu kabah jong pi ginuidai bat ka managing committee bat kanamlong tang pangin su ai jikran handre kandon ru kadang kabah lagi babah tam kabah ka RWF lale bat kadang ile hakisngi berwan karman skam ki organizer ki de ki samla ki babet ha kom organizer kum kini ki kam ngala itu bahai baru ki organizer ni kira pelong pun teli ki program ku kini badni kalong ke pasaiso aman lagi program begini kunhun kira ki pelong ya keno ke organize hapo kumsing lan sabar kumsing na kermen indon ke jingi trelang bad nga selip ya ke jingtemu ke babha ke jumpi bapimi renti pan pelong pengeni program kadang bapinla bat bersenyang ya ke pisah sya tiga school ban sna pada kamera nam ta ke secondary section jong ke school persara ke school persara kadi ke ke school ke balaseng la slem ba ha gini ke dong ke than rib hoi jungi bat kala kanjo ru arf san snam iladap ban celebrate ya ke silver jubilee mencem snam bat dina kata kadau na kaliang jong ka snong na kaliang jong ka managing committee kala event bangi hak ban kentiu no ya ka sya ka secondary bat dina kan ka benta ni kum ka snong kum ka managing committee ni hak ban la wat kilat kilanti ha ka widai ban wat ya ka ki jingdon kam ki bangi la ban kentiu ya ka tega school jong ka snong hibra ka we tingai kublei ru ya ka umsning town dolban ka bala ai kini kalat bang inyo ban le ban bu ya kini ka carnival fest nakabenta ban yarap nakabenta bangin yarap ya ka school ka jongi hakabede bakaliang bakumno bangin nang ban penhe ban yo ay kata ka jingarap ha ki jingdon kam ki jongi kumba minayo ihi mo hakapangi penya iki school shibun ki jing rani ki jing don kam ki bangi don kam kum pastul handai kan nala school ni namla handai dei da kane ka jing i jinga jong ka snong hi ka bala la ban ai la ingi bangi le i kane kam ti dan nak liang snong ngilamut ban upgrade kendiak ni school akapa ngila penmi ia ka kelas 9 ba kelas 10 de agata ka jing trei nak liang ka snong ngila duna ka pisa de shibun ki program lese ngila le barkum juro kibun ki kam ki pa nakayang kasnong ngila persang ban wadlak ban pengit pisa nakabata ban pendapi ke school ke kelas 9 kelas 10 de isodon bak ba legba ka jing trailang baka umsing tang norbar ngila ban pelong ya kene carnival fest hakaba nakaliang jungi in salah ban penurlong ke dege temu jengi hagaba haunus nam menwan nus nam ahjar arab sau ni saplino ya ke kelas 9 kelas 10 de lesen nam ta ki knaru ke ba de school jengi ke ba badan do kelas 8 ke nam da sngau jenjar han ban wat school showai mo amar ngitip hi ba apa hi badan kelas 8 ma pin wat pat ya ke kelas 9 showai ki school la kham jenjar de na kata kau ba nakalian jungi kimi keparu ka jingot yaki mo ki jenjar manwat school choi de na kata daw nakalian kasnong nila perkhat ban penmi no kelas 9 kelas 10 ban ni kermen skam ba lengba ki jingla jungi ban organize kan kini program nang ta kiwi ki program nak mutan penmi fon insala ban penurlong ya kedai de kendiat ndai tang bangi sna ya ka school mo ban running ro ya school amar ban pu ikino hikai mo te teng lase ladang impat don fon pat nang nong noru te ngipala apar bandran pat ketika school te de nak tak dau nak jing la jongi ban penlong kumi gide ki program kemudian ngila ban penmi fon nak menta ketika jing temu ke jongi
nakaliang senong ru ngila don ka akapangi la kerpat sepo ka office mau nak mata ban penyo skim nak mata ban itu no ban pay no nak sokar abri bangtei de hendrai nakaliang jungki ru kila advice ba idon kam hi ban yeng laki jong kijap lese kumba arsenam laisnem de nak tak dau mau ni mata ngi hak ban yele hi na dong sedong de hadin pat kata pan hadin ba lese nakaliang jungi nakaliang ka senong nakaliang ka MC jong school kila persang but kinsa nakaliang ka office but nakaliang ka government kinsa yarap par ini de kani ka jingtu jong akan dia nakaliang ka senong ba ka ke jingtmu ba ka ba ngidon ban le nomor bangi pelong ya kani ka Carnival Fest.